ko nabasha kubivuga, ariko ndabivuga wenda turi kumwe na Pastor Enoch na mwene data hariya. Ndibuka igihe twari turimo hano dutaramye, Imana natubwiye ngo hano hazoba hatoya. Siko Imana natubwiye? Imana natubwiye ngo aha hantu ngo hazoba hatoya. Mu gitondo narebye amarira ashitse mu mutima wanje. Nibuka icyo Imana yavuze. Bwana asifiwe sana. Mu gitondo wabaye umwanya nyine w'amateraniro asanzwe ya mu gitondo, ariko nari numvishije ijuru kandi rimanuke kandi byari bigiye kugenda ukundi. Ariko ndashimira Imana kuko Imana iri mu ijuru, icyo yavuze yagikoze. Andiza Mungu zinasimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Ahadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Mbingu na nchi vyote vitapita, neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bitangaza by'Imana, iyo turi muri Yesu neza, tangaza by'Imana Imana yavuze biza bisohora. Byandike neza ubishire muri wewe. Imana iri mu ijuru si nk'umwana w'umuntu. Amen. Asifiwe. Asifiwe Yesu. Natekereje ko ari indirimbo mu gitondo umuyobozi wa gahunda yavuze, ariko ntibayiririmba. Sinamenye impamvu mutayiririmbye. Nimba ari watwimye umwanya. Bayisimba gute kandi wari wayitumye? Asifiwe. Igice cya mbere umurongo wa 16. Yego. Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira. Yego. Kuko aho uzajya ariho nzajya. Mutegereye amakuru y'aya bantu babiri. Kandi aho uzarara ariho nzarara. Jambo rya mbere, aho uzarara nanje aho ngaho niho nzoza ndara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Ubwoko bwawe nibwo buzoba ubwoko bwanjye tangia leo. Imana yawe niyo izaba imana yanjye. Imana yawe izaba imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa. Aho bazoguhamba nanje naho nyine. Bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, yego, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Urakoze. Iri jambo tujye kuja kwigisha izina ry'Imana. Nihagira ikindandukanya nawe mukesho, nihagira ikindandukanya nawe usibye urupfu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa dufite problem. Ufite problem y'abantu bari mu gushaka akabanga ikizontandukanya nawe ngo ni urupfu. Iyagira ikindandukanya nawe ngo atari urupfu, ngo Imana izabimpora. Keba mukecho, niyagira ikindandukanya nawe atari urupfu, Imana iri mu ijuru dukorera izabimpore ndetse bikabije. Ariko Imana izayumva byinshi yemwe. Imana izayumva indahiro yawe, amara kumva indahiro yawe bwaca ngo wagiye.
nanje ndi mubo yanyuzeho mbabaye ibambe n'urukundo aranyomora arankiza ishuri imyenda yanjye yose. Mushuku mureba Yesaya 44 no kuri 20. Yesaya 44 no kuri 20. Nanje ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arankiza ishuri imyenda yanjye yose. ko gaso Yesaya 44 no kuri 20. uyu muntu arya ivu. mwumvaga kandi uyu muntu azarya ivu ayobejwe n'umutima wibesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ese hari umuntu uzurya ivu? Ngo ndimwamwumva se uyu muntu arya ivu kandi igiza gituma arya ivu ngo ayobejwe n'umutima. Haleluya. Komeza mushumba. Ayobejwe n'umutima ntabasha gukiza ubugingo bwe. Kubera iyo mpamvu ndiyo basha gukiza ubugingo bwe. Ntaruhe yibaza ati mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyoma? Nuko nicyo kintu uraragije iyo bensi yose. Hana mafikiri tagira indekerezo zo kuba ngo se mu ntoki mfite iki. Ariko mu butu bwiye kera akababa ngo bongo mkubwa sana. Biblia yatubwiye amagambo meza ndihuta kandi ndaja kubuzina ba. Jewe ndi umutaramyi ubu ngubu nibyo ndimo nibyo nashoye mu imbaraga zanje zose. Haleluya. Roza muhanda yaravuze ngo ntabwo nzi imisi isigaje mbaye mpumeka. Nta nubwo nzi imisi isigaje kuri isi. Ariko ukingana kose ni Gerardine. Yego. Uko isigaje kose ifite gupfubusa. Haleluya. Nanje ubu nyine ko numva imisi nimba nsigaje imyaka myinshi nimba ari mikeyi ikwiri kose ntabwo ifite gupfubusa muri iki gihe. Biblia izivuga ngo Rusi, iki gitabo cya Rusi cyamfashe kandi muri iyi minsi ya vuba cyane. Nongeye kuyikunda kandi gutekereza kandi iki gitabo cya Rusi. Kandi ntekereza kuri Rusi cyane. Simvuga historia yiwe ndende ko nivuga iransiga ndasiga umwanya kandi ntabishaka. Biblia izivuga ngo Rusi ni umukobwa w'umuwabukazi kandi Moabu ngo n'abana b'umukobwa wa se n'abana b'umukobwa wa Loti n'abana bazaranye Loti yazaranye n'abakobwa be abamwita Moabu. Moabu rero niwo Rusi yavukiye kandi Moabu cyari ikigirwamana cyabo basengaga. Sifa kwa Mungu. Icyo kigirwamana cyabo rero basengaga basigishaga abana babo muri primaire na secondaire. Basigishaga abakacigisha bakaciga ku manywa na nijoro. Icyo kigirwamana rero cyabo bari bafite muri icyo gihe rero. Biblia iravuga ngo uwo munsi ngo muri icyo gihugu hava abagabo babiri, hava umugabo n'umugore n'abana bibo babiri ngo bahungira muri icyo gihugu. Inzara yari yateye ngo cyari igihe cy'abacamanza ngo inzara imaze gutera ngo barahunga bava i Bethlehem baja Moabu. Ngo bamara gushika Moabu Biblia iravuga ngo umugabo arapfa ngo asiga umugore, ngo amara gusiga umugore asiga abahungu bibo babiri. Babahungu bibo babiri bashaka abakobwa babiri ari wa Rusi na Naomi. Oropa na Naomi. Sorry.
haleluya. Oropa Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihugu rero bamarana imyaka 10. Niko Bibiliya izivuga. Muri ya myaka 10 ishize babahungu nabo barapfa. Ariko mu yandi magambo mu Kinyamurenge abahungu bari ingumba. Siko wacu rero bimeze ba. Imyaka 10 umuntu atabyara kera bavuze gute. Ariko ngo bamaze gupfa ko ndihuta ngo ngere kujambo mpashaka kuvuga. Bamaze gupfa ngo Naomi na Rusi Naomi basezera bakazana biwe. Bakazana banje. Ndabingize musubirayo. Sifa kwa Mungu. Ndabingize musubirayo. Ngiye kuja kuvuga kantu kamwe Naomi cyatumye Rusi adasubirayo. Hallelujah. 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 Umunsi Naomi abona bakazana biwe Oropa na Rusi. Ngo amaze kubabona bageze mu mbere. Ngo yabi akuye mu Imana y'Imoab. Ngo abashira mu Imana ya Isiraheli. Uzamusarire inzantekereza mu matwi yanje apana mu matwi y'abandi bantu. Kabitekereza none ninka kujya kwa Banyamurenge. Umunyamurenge azaza mu kazana nabo yamushitari ngo agatangira kumwigisha uburyo bwo gutsinda. Bakamwigisha uburyo bwo gutsinda, uburyo bwo kubaha, uburyo bwo kutavuga basebukwe, tavuge sebukwe na murumuna wa sebukwe, tabavuge mu izina kubera batangira kumwigisha. Bamwe bazavuga ngo umugaga, abandi bakavuga ngo abandi gubitimbizo, abandi mwishoreka ngomoka, abandi ishona, abandi izo zose bazabavyigishwa tibaza bavi wabo babizi. Ese turi kumwe twese ba? Yego. Tabwo baza bavi wabo babizi. Ta umuntu wigeze avi wabo azi ivyo bintu. Bibiliya iravuga ngo Rusi nawe ngo arigishwa ngo amare kwigishwa. Ngo abanza kumwigisha ivyi wabo. Ngo arangize ngo amwigisha Imana ya Isiraheli. Ngo Imana ifite imbaraga, ngo Imana igira ubushobozi, ngo iyo Mana ngo yigeze muri twe. Ngo Imana icubahira twese. Hallelujah! Hallelujah! Iyo Mana ngo yigeze muri twebwe we. Ngo igira ikizikora, ngo izihindura. Nana kurya ngo barimo baramwigisha. Rusi ngo aravuga ngo nande ko numva ndangiye gufatwa niyo Mana. Angiye gufatwa niyo Mana yaho uri kutwigisha. Bibiliya iravuga ngo arangize kubigisha. Bano rero bamaze gupfa kuko bari barigishijwe. Rusi Oropa rero ngo barangize Rusi na Oropa babasezera ati musubire gaye bana banje. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Muzi cyari ko gituma nyirabo ko basezera. Impamvu habagira condition mu Banyesiraheli yo kutazashaka umunyamahanga. Moabu kazi nta mugeni uzova. Bagiraga iryo sezerano. Tegeko ryari mu Basiraheli rivuga ngo cyakagira umugabo uzoja gushaka iriya. Cyakagira umukobwa uzoja gushaka iriya. Yongeze gute? Hari utuntu twinshi zagenda biga. Nanjendi muoya nyuza mbabaye. Angiriri bambe n'urukundo. Aranyomora, arankiza, ishuri imyenda yanjye yose. Mpamvu ya mbere uyu mubyeyi ngo yari kwareba ko agiye gusubira mu gihugu cy'iwabo. None ngo yareba igihugu cy'iwabo ataho. Igihugu cy'iwacu baremera bakazana bacu kandi tugira itegeko rivuga ngo ntitugashake mu mahanga, mu banyamahanga. Uyu mugore abakobwa ndabajana. Sinafite gana abahungu ngo bazohagararira. Ndabajana he. Mu mutima we yibwira ko ndaho yobajana. Mwisubire ba mama we, mwisubire. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ngo barangize arabinginga ngo arabinginga cyane niko bibizivuga. Bibiliya iravuga ngo Oropa yabavuga ngo kingaga usigare neza amahoro. Ikibazo kuba ngo hawa kusingatia ntigeze yumva. Ngo yumve yamana kumishimo neza. Rusi ngamare kabwira ngira ngo sasa. Aramubwira ngo mugeje. Umve, tega amatwi wumve. Fundura amatwi numve.
Imana tubere twese ba. Haleluya. Amen. Numva neza mukecu. Winning aho wahereye eseba. Haleluya. Eseba. Aho wahereye wa uninginga. Icocokera aho ngaho Imana yawe. Zaba Imana yawe. Amen. Ubwoko bwawe tangiya leo uyu munsi wa none sinkira Moab ndumunyesiraheli. Kandi yari yaragiye amahirwe asako mubenyesere n'uzibwa. Uhereye none tukongera kumfata. Imana ishobora twese ba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amwambata mwokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifiria dhambi zangu na zako alizichukua. Bwoko bwawe nibwo bwoko bwanje, kandi aho uzorara gutyo nzaba ndi kumwe nawe. Zabana nawe, zabana nawe, Zabana nawe, ukisa zabana nawe, zabana nawe, zabana nawe, zabana nawe, nawe, zabana nawe, ukisa zabana nawe. aho uzorara, ahandi uzorara nzaba ndi kumwe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inzu uzorya tuzobisagira. Wandi ugire problem. Ndugire problem. Ufite problem iki mukesho? Nuburara tuzoburara. Nurya tuzosagira. Numbara umushashi umwe tuzobugabana. Nimbari mutsime umwe tuzomanyura ndamanyure tuzoba turi kumwe nawe. Avuga ijambo ryari rikomeye ngo ryakoze ku Mana. Imana ishobora twese ba. Bwana Yesu asifiwe. Hari ijambo riza rikora ku Mana, umutima w'Imana, Imana ikavuga ngo kubera kuvuza iryo jambo ngo nanje n'Imana ngo nzobana nawe, nzogendana nawe, nzicarana nawe kubera ko wakoze ku Mana iri mu ijuru. Aravuga ngo nkubwire ijambo rya nyuma mukecu. Jewe nawe uyuguye nihagira ikintandukanya nawe, gutya tugatandukana ukabona ngo nerekeye gutya ngo atari urupfu. Amaze avuga izina ry'Imana. Izina ry'Imana kiriza rifa kuvuga gutya gusa. Izina ry'Imana riza rivuga ku muntu wamaze kumasha. Azavuga ngo nubwo nzohura n'ibigeragezo nzaba ndi kumwe nawe Mana. Ngo nubwo nzohura n'ibitutsi nzaba ndi kumwe nawe Mana. Nubwo abantu bazonanga nzaba ndi kumwe. Imana rero ikamanuka. Imana yangu iravuga ngo kubera ko rusa avuze iyo jambo akavuga izina ryanje nanje ngo ndimo azobana nanje. Ngumva Imana ivyo ngiye kumusezeranya ba. Imana tubera twese. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Ngo Imana ngo ivyo ngiye kumusezeranya. Ijambo rya mbere ngo Imana izi gutegurira. Aniandalia. Atuandalia. Karama. Anatuandalia. Yamamwe ngo kubera kuvuza izina ryanje. Ngo ijambo rya mbere nawe sha uzogera mu gihugu cyekira bahunze uzosanga cyeze. Uzosanga umwero wose n'umwero gusa. Uzosugenda ukire muhage. Mani radutegurira we. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wesimama, jipange sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzosanga igihugu n'igihugu kireze neza. Kandi ijambo rya kabiri Imana imutegurira naho azoza gusarura. Imana izi gutegurira. Reka mbabwire iki kintu. Ese nitwe Imana tubereba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufite abantu benshi baje muri iki gihugu cyacu ca Kenya badafite n'igijana, badafite na magana ngahe, bariko binjira hano ari nka kujya kw'abanyage. Ariko Imana ibatiza protector bakama bagenda bakaza batunga imiryango yabo. Imana ibatiza ibintu, bararya, baranywa, barahaga. Kimwe bitahura ubunyine n'izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Sifa kwa Mungu. Amen.
imana izi gutungisha imbaraga zayo kubwo gutekereza izina ry'Imana. Izina rya Yesu rirakomeye, rirakomeye, riruta amazina yose yo mu isi. izina rya Yesu Rirakomeye, rirakomeye, riruta amazina yose yo mu isi. Amazina yose yo mu isi. Rizahoraho. izina ry'Imana. Iyo wasize Imana ukavuga ngo Imana gushize imbere, Imana iri mu ijuru, Imana iri mu ijuru zivuga ngo kubera kuko ari wowe. Niyo umuririmbyi avuga ngo none mu mutima wawe ngo umwimike ngo urekaneshe. Imana ikibazo twese ba none mu mutima wawe umwimike. Ikintu cya mbere Rusi yakoze yimitse Imana mu mutima wiwe, ikintu yama yicumbikira Mungu akaingia rohoni mwake. Baraka zilizo katika rohoni nilizozipata kwa bure, nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wa wote, nashiba rohoni kwa raha ya Mungu Na moto mbinguni. mbinguni kabisa, nuruni Yesu Mwokozi. Mwokozi aliniondoa Porini Natuzwa shambani mwa Mungu. na sasa Kwa najua la mbingu ninamuzalia matunda. Mwokozi aliniondoa porini, natuzwa shambani mwa Mungu. na sasa Kwa mvua najua ya mbingu ninamuzalia matunda. nashiba roho Ni kwa raha ya Mungu. Na moto wa mbinguni napata chakula, nuru ni kazi na nuru ni Yesu Mwokozi. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Imana imutegurira ubuzima bwiwe azabamo. Bibiliya zivuga ngo kubera iyo mpamvu Rusi ni ukwamukamo na Yesu Kristo, Imana imwinjiza mu kizazi kizavukamo umukiza. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo aragenda ngo agezeyo ngo akaza asarura mu kwa Bowazi. Imana yari yarateguye ibigori byinshi n'ibishyimbo byinshi, ibintu byinshi birera mu murima yaho Bowazi. Bowazi ngo amare kwezi ibyo ngibyo, Rusi nawe akaza agasarura. Imana niyo yari yarabiteguye. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Uzamushima Imana kuko Imana niyo yadutije ngo tuzadusarura hano mu gihe cyangirere, mu gihe cy'ibibazo. Imana yadutije tuzadusarura. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Mu gihe cy'ibibazo Imana yadutegurira tuzadusarura abantu. Haleluya. Amen. Mu gihe cy'intambara, Amen. mu gihe cyangirere Imana yadutegurira aho tuzadusarura. Imana Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ngo aragenda ngo atangire yasarura. Bibiliya iravuga ngo ngo abantu bakaza babona kararisi inyuma yabo bagenda asarura. Mu Isiraheli bagaza basarura bagasigaza kugira ngo umunyamahanga, kugira ngo umukene, kugira ngo abandi batishoboye nabo bazabona baje gusarura. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. Wese haleluya. Amen. Hallelujah. Tumuzi ko abana b'iwacu bagaza baje guposha kera. Yego. Arusi yagaza aje guposha. Kurya kwa guposha. Kinyamurenge kugenda iyo bamaze gusarura. Ukaza ugenda usarura ajya basarura babita gute? Urakoze. Si uguposha.
Bibiri iyo ivuga guhumba navuze mu kinyamurenge. Bibiri iziba ngo agenda ahumba abandi bagize gute baraka. Ariko mu iwacuka kugira ngo babyumve neza. Mungu posha. Anirukanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia Rusi ngo arangize kubera ko yarahiriye nyirabukwe ikintu cya mbere ngo yabereye nyirabukwe umugisha. Yego. Sifa kwa Mungu. Amen. Icya kabiri ngo yabereye Isiraheli umugisha. Ese turi kumwe twese ba? Yego. Kubera iki? Kubera indahiro yarahiye. Niyagira ikindandukanya nawe wa mukecu atari urupfu Imana iri mu ijuru izabimbo ndetse bikabije. Icyatumye rero Rusi yanga gusubirayo, hari amahitamo yo kuvuga ngo Rusi nasubirayo anarudi katika dunia ya ulimwengu huyu. Usubira tera intambwe wisubira inyuma, Turi mu rugendo. abantu benshi dufite abantu benshi basubiyeyo bari gusubirayo bagasubirayo none nejo. Yari afite guhita bagasubirayo akajya gukora ikigwamana cy'iwabo, ariko kera yari yaramashije. Banezerwa n'ikorari bagaza baririmba kera, bakaririmba akavuga ngo natazama mbele naona Mji mpya, mji umepambwa maua ya azabu, mali pote panameta meta kama dhahabu. Amen. Amen. Akataba ngo hata wazazi wanikane, natazama mbele, hata wazazi wanikane, natazama mbele naona mji ule upo mama huo. Hata wazazi watukane, hata wazazi waseme, hata waseme. Rusi nawe nubwo bari kuvuga, nubwo bari kugira gute, yari kwarangiza igikezo ubongo wizanira sipi zizengurutswe n'imiyandika yangana, tuzarubanamo n'abapfuye bize, isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, nta mubabaro uzaba mu rugo rurembo, nta n'imfubyi ishobora kuhakubitirwa, ishano kubatazabayo, babane na Yesu mu birori, ishano kubatazabayo. tugiye kuja muri iri jambo rero twasomye Yego. kugira ngo twumve sasa iri jambo. Ese turi kumwe twese ba? Yego. Haleluya. Amen. Ngo dufite abantu, dufite umuntu uri murarya ivu, kandi impamvu arya ivu ngo nuko yibesha. Ese turi kumwe twese ba? Impamvu abantu bari mu kurya ivu uri mu kugira ngo warumvishije, kumbe ntitwumvishije. Reka mbabwire ibi bintu kugira ngo mbashe kubyumva twese turi kumwe we. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo Europa iyo yasubiye kurya ivu. Haleluya. Amen. Kubera kuko iyo umaze kuva iriya si ngombwa ngo usubire iyo wavuye, ahubwo wowe ukomeza imbere kugira ngo, kuko Europa yasubiye muri dunia, yasubiye ku kigirwamana kiwabo, ntiyemeye kugira ngo akurikire Imana ya Isiraheli, Imana nyamana, Imana ishobora byose. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ngo wasubira inyuma, asubira kwa handi yabaga. Yego. Haleluya. Amen. Bibiliya zivuga ngo Yakobo arandika aravuga ngo imbwa ngo isubiye ku birusi yahoraga iruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kugira ngo muje kumva neza, subira usoma aho ngaho muri cyo gitabo cya Yesaya 44:2 muri 20. Hariho abantu bari muri twe basubira bahaya barya ibyo batakagombye kurya. Nizo ngiye kuja kuvuga, nizo ngiye kuja kurangiriza. Aravuze ngo uyu muntu arya ivu, uyu
arya ivu. ayobejwe n'umutima wibesha, ayobejwe n'umutima wibesha, ntabasha gukiza ubugingo bwe, ntarushe yibaza ati mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyoma. nako kantu tugende gahoro gahoro twese ba ese turimo twese ba uyu muntu kararya ivu kandi ngo aruhijwe n'umutima wiwe wenyine niwe umuruhije, karibesha, ntabashe gutekereza, kandi impamvu adatekereza ntatekereza icyo afite mu ntoki yiwe. Orope ntiyatekereza, haleluya, Orope ntiyigeze atekereza atese ko nsubiriya hameze hate aho kubera iki nasize hariya ibi bintu uwacu we ko agiye ntiyatekereje. Mu ntoki ze abafunyitse ikinyoma, kuko dufite abantu bafunyitse ibinyoma, barapfunyitse mu mutima yabo, mu biganza byabo, mu biganza byabo barapfunyitse ibinyoma, ko barabesha bakaba babesha ikintu kimwe kitabaho. Ntiyatekereza. Iyo utekereza, haleluya, amen, twese haleluya. Nibyo nababwiye ngo ni gute umuntu azahagarara hano ukarahira warangiza birya warahiye ejo ukabivaho upfunyitse ikinyoma. Haleluya, urarya ivu. Ni gute umuntu arahira indahiro? Bibiliya izivuga ngo Imana irababwira ngo nshizeho indahiro hagati yanje nawe. Ni gute umuntu azaba ahano? Ariko yewe ungidini usange Yesu, ungidini Yesu araje, ungidini usange Yesu, ungidini Yesu araje. Imbere y'abantu, imbere y'Imana ukarahira. Ahangeze ngiye kurira kwirukanka ko numvishije izindi imbaraga zo kwiruka kandi sifa kwa Mungu. Amen. Mushumba bamusomera muri icyo gitabo cya Yakobo. Yakobo ibice ni bitatu umurongo wa 14. Ye kurira kwiruka kabisa dushobora imbaraga zo kwiruka kandi ndazumvisha ko zije muri jewe. Yakobo ibice bitatu umurongo wa 14. Twumve ibinyoma abantu bapfunitse. Kurira kubabwira ibinyoma dupfunitse, twapfunitse ibinyoma, ni ibyo nibyo twatugendera ko tugendera ku binyoma gusa, twatugendera ku binyoma komeza nawe soma. Ariko nimba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Niryo jambo nashakaga ngiryo we. Nimba muhorana muri mwebwe imitima ibibesha, nimba muhorana amakimbirane, nimba muhorana intonganyi, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Ko murabeshere ukuri? Ukuri umaze kuvugiza hano, ibyo uvuze ni ukuri. Imana ishobora twese ba. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo umugaragu w'Imana umunsi umwe ngo Yakobo ngo aragenda kwa se ngo mpumugisha papa, ngo mpumugisha isatigira ino mwana ngwegere ngukoreho, ngo abe ngamukoraho gutya atayi mwana wanje we ko numva ijwi ryo ni Yakobo, ariko ijwi ariko umubiri ni Esawu. Abantu bari mu gusanga abandi bantu ngo nimba muhorana amakimbirane, muhorana intonganya we ntimukabeshe.
muzamureka kubesha nizo muri biri muri mwe. Yesu, haleluya, amen. kuri kw'Imana upfunyitse ibinyoma twamara tukaza tuvuga ngo niko kuri. Kiyo isu y'umukobwa yakoze rusi yakuyemo muri we. Imana cyore twese ba sifa kwa Mungu, amen. Ryambara yakuyemo ibigirwamana zose yapfunyitse kigeze apfunyikirwa mana. Zambi zilinichokesha Nikageukia Mungu akasema neno zuri la amani na furaha. zambi Zilinichokesha nikageukia akasema neno zuri amani na furaha. Ninaona furaha Yesu alinitafuta akaniokoa kweli. Mimi wake siku zote. sifa kwa Mungu, Amen. sifa kwa Mungu, Amen. kintu cya mbere ngo yakuyemo yamyareba ibigwamana by'iwabo. Ibi nubwo babimwigishije hari indi mana mbanje kureba bambwiye ni Imana yumva amasengesho. Iyo mana Dusengira kumwe numvise Rusiya baba ngo hari indi mana bambwiye, hari indi mana idasa n'iwacu itameze nk'igwamana. Ibigwamana ngo baza babirengeza bakabiterura bakabyanura. Bibiri zibabwira ko igwamana kiwaba kimo wabo. Duimana kibera twese ba, amen. haleluya, Amen. Mu ijambo rya mbere ngo wagaza bakirinda imvura ngo bakakirinda n'izuba ngo kuko cyari kigwamana kibumba ngo izuba ryavaga ryinshi cyarabaragara, ariko Imana yacu ntizibaragara. Sifa kwa Mungu, Amen. Ijambo rya kabiri ngo imvura yagwaga nyinshi ngo cyarashongaga kikajwenga. Imana izijwenga yewe. Imana kibera twese. Haleluya, Imana kiwabo kigomana wiwabagira kigimana cyitwa ngo ni Kemosh. Cyarajwengaga bamusanga Imana yajwanze. Imana izijwenga, reka njye kure Imana itazijwenga, Imana itazibaragara mu izuba ryawe. Ni Imana yumva amasengesho. Mana dusengira komeye. Imana itazijwenga. Amen. Sifa kwa Mungu, Amen. Imana itazijwenga yewe. Iyo Imana itaziba nkibaragara ngubona ngifite ngo busate ngo bazane sima ngo bazane misumari. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo Mana nzakorera. Iyo niyo 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 Mana nzakorera. Haleluya, imukabesha ukuri. Impamvu zabo kandi impamvu z'Imana. Elele lalwa sina sana. Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana
mana nzakorera, iyo niyo mana nzakorera, iyi mana tuzokorera, imana tagira amakimbirane. Bwana Yesu asifiwe. Ni imana imaze kurebera muri uyu mwaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kera dufite abantu bamwe iri iwacu batohaje, ubu basigaye babaheza ijambo kubw'impamvu zima. Tuzoja mu ijuru n'ukuri kose, nimba ngo muhorana amakimbirane ivyo bintu ko murabyina atari mubeshanya, ko murera kubesha ukuri, ukuri. Iyo niyo mana nzakorera, iyo niyo mana nzakorera, iyo niyo mana nzakorera, iyo niyo mana nzakorera, iyo niyo mana nzakorera. Amen. Amen. Impamvu za data w'umujuru usinwe amatekerezo, imana izizwenga, ha? Kemo ngusubira uzuzwenga, umuntu yojwenga. Bibiri ziba ngo ntimukiringire abakomeye, ha? Ntimukiringire abakomeye, ntimukabiringire. Uwo kwiringirwa n'umwe keretse Yesu, niwe wenyine muri iyi si no mu ijuru. Tumira Yesu wenyine, haba mu bikomeye, Tumira Yesu wenyine. muri minsi ko ndarezerva nk'utubaraga, dufite igiterane hari iwacu, nzobyina n'impamo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndimukumva muri nje ta wundi ngo arangize. Bibiliya yavuze ngo ntimukabeshere, nimba muhorana amakimbirane n'intonganye, ntimukabeshere ukuri, mureke kubeshera ukuri, ngo niko kuri. Twese haleluya. Amen. Twese haleluya. Haleluya. Gwenanda pa uriya Mungu ni inshuti wanjye, nta kibazo dufite. Bwana Yesu asifiwe. No ndagiye nize telefone, ndaje ndayimuhaye, barayimufatanya, barangiza kuyimufatana azavuga ngo ninde? Wewe. Wewe azavuga ngo niwe wayivye. Aho none aravuga ngo ni jewe ndemera. Kubera ko dufitanye ikibazo jewe nawe sinshobora kwemera, niwe wayibye. Siwo mwayifatanye, ari mwafatanye jewe udo mumujara yeme muranjana, ariko uwona wayimbaye dore nguyu ngo nimba duhorana amakimbirane n'intonganye ziba muri twebwe za buri gihe, twaretse kubeshera ukuri, kuri kuravuga ko ari je wize telefone, ariko bayigufatanye nyine ni none tuvugisha ukuri, muranshinja telefone, murayishinja mukuri kw'abantu, ariko mukuri kw'Imana arafu, mukuri kw'Imana muri gutyo kw'Imana cyoro rero. Haleluya. Haleluya. Mukuri kw'abantu kuvugwa ndi umwere 100%, ariko kandi niyo mpamvu rero ubu nyine muri iki gihe tugeze, muri iki kinyejana tugezemo, ukuri ndi kukibaho hasigaye ibimenyetso gusa. Ese sibyo ba? Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo bavuga ngo njewe ufashaka ngo nije munyakuri, bagomba kunyita umunyakuri kuko babona ngafite, ariko uyu utagafite rero ntakura afite, kubera kuko ntakwafite.
ariko kuri kw'Imana iri mu ijuru. Bwana sifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka mbabwire, Europa yari afite ukuri ko gusubirayo kubera ko nta mugabo afite, ariko kandi nta kuri afite kubera ko atamenye Imana rurema. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ikibazo mbabaza, kuva muri iki gitabo cya Rusi hari ahandi mwasuye kumva Europa avuga, ni ukubera ko batavuze Rusi akomezwa kuma kuvuga. Alafu alirudi nyuma, tugiye kuja kubyinira Yesu. Haleluya. Hallelujah. Ni gute uzusanga muntu none karabyina kamusanga none ni umutaramye wahatana, ejo wasura kugaruka, ejo bundi wasura kugaruka kamusanga wamutaramye asigaye agwanira intebe hariya ngo nawe azayicara ngo namaragira atya. Ngo nani ngo bambe intebe turi umutaramye siko kuri, ariko Imana yajanye Rwagaza, ariko wamujanye vuba w'Imana waruke kubanza kumutiza muri kiye kandi Rwagaza wigeze kubwira abantu materaniro ngo ntiwabona ngo abapasiteri babenshi basengeye hano aha bashoba wowe nabo wasenge gusa ngo Imana iri mu ijuru tigeze nasenga. Kadufite abantu basigaye bishira faranga bagasengerwa ngo bamwe basenge ku bapote faranga hano ejo uri kwaturi kumwe nawe wishyuye $100. $100 umusego ku bapote. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Haleluya. Haleluya. Imana uzubunyine umusira wishyura ukishyura. Pole ndugu, pole. Karibu tushirikiane. Pole sana. Pole sana. Reka mvugire ijambo kandi jewe ndivuga hano kanisa rwacu ndimwe ngo ndivuge hano. Pastor dukorana nigeze kumbwira ndamwe ngo pastor ni wumva umutima w'Imana pana umutima wa shitani, ko sino ko ari umutima wa shitani, urakubwiye ngo kandi usuye kuri jana nzogusaba amezi 2 manze gushaka ifaranga, zama ngenda ndashaka ifaranga zose n'ingaruka musohokana ahantu agenda arye anywe mubagira inkoko nziza, muzaba ngo inkoko ya nkoko izayihindura gutya, hari iwacu tugira inkoko imwe izayihindura gutya, izindura gutya izinduka gutya, ukazamva umutima nawe ukora baguhindura gutya. Nzama nimujana nimugurire, nimara kwimugurira anywe, nimara muri mushakira ahantu aryame aruhuke, nindangiza mpamagara amateraniro y'abera bamusengere mubwire ngo komera umugabo, komera umugabo. Sinogwanira kanisa be nubwo sinje uzotandukana gitaramo zanumva kimpagisha. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko namaze kwakira Yesu inzarumva notarama gusa, ngatarama kongera ngatarama gasubira ngatarama kaba mu gitaramo. Reka mbabwira akaka duhimana icubere twese, ese turi kumwe twese ba agazino ndarwara namangwara none nkazunguruka cyane, abantu baramwe ngoja mu bitaro, yeme nta bitaro tuje mu gitaramo ahubwo iyi si ndwara yo mu bitaro tuje ko nuje wawe uzunguruka, naryama nkabona izukira zunguruka, nagenda nkazunguka none ndagwaguruka nkazanumva ko ndadandabira nukuga nja mu gitaramo ngo buce uwo munsi abangu bari banjana mu bitaro ngo bapime gucya ngo nda tension ufite, nimba dafite tension ikindi gihe ari niki ubwo mutambuje isukari na mahoro nyagasana nzakomeza nzatara amasasa, ngo ikibazo ufite ngufite malaria nti nubundi Bugande yari haba izo zo ndi mu bibazo none ngo turangize
ariko bampa imiti bantera isindano habe no kuruha bihinduka habe n'ijambo na rimwe mbwira abantu ngo none icyo mwahinduye niki ngo ngo tuje gupima ikindi gipimo aho mushaka baranjaye ngo bapime muganga ati nta kibazo ne ngo ni negative nama nibuka umugabo umwe wacu yaravuze ngo kwisi ngo nta yindi ndwara zibabaza ngo usibye negative kwisi nta yindi ndwara zibyana kurusha iyindi ngo usibye negative tibaguha ikinini tibakuvura tibakugira gute uraribwa none ko bansaze ngo negative kandi mbaye nzunguruka abiramira gute Bwana Yesu asifiwe ubwo bansaze ngo negative mba ndoye umuti nama ngenda mu gitaramo amaze kubita musungu uko datawe ubundi dawa ya moto ni moto amaze nama nanga tereka nsubirika ndavuga uriya mudamu uri inyuma yawe haleluya yarangariye ku bana reka niceceke Imani chubere twese. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Amanu fasara. Kakuja kumuntugize kuja. Mbanda badusa. Ima! Ngira mwitegereza. Ngira mubwira ngo ikiza gituma dusubira inyuma. Kitwamenye ukuri. Bibiri zivuga ngo nimwamenye ukuri. Ukuri kuzabata. Nimumenye ukuri. Kuri kuzababatura. Kuri kuzadukura mu bubata bwo kubesha. Kuri kuzadukura mu bubata bwo gutongana. Haleluya. Ari mutamu umwe bamubunda abashibagaza baza banyagiwe kamagenda akamanjira mu cyumba cy'umugabo we akamazana costume akamaheza wa mushingo yumukiremo costume y'umugabo umugabo yagira ngo aramwe ngo dukuri ngo bishaganye umwuka umwuka wo kufu bore kumwuka yatumye umwuka none ubu nyine bokora kuruzi ishati y'umugabo bitazo umwuka ugabanuka ariko titwaye Imana cyure twese ba Bwana asifiwe. Amen. Ngawe mushumba ndangire nushaka ndangiriza reka dusome muri iki gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 7:24 ni henshi ariko simbavuga karindwi 24 kandi kongeye kurangiza amaze nirukanga sinawe ko numva imbaraga kandi zo kwiruka zashitsemo muri njewe sinzi ibintu kimona buri saa sinzi gamasamuza mwarangiza ngaho karindwi aravuze ngo mwe guca imanza kubigaragara gusa ahubwo muce imanza z'ukuri timwumvishe ko mwaciye zazindi zibigaragara muri ari wo wibye ariko iz'ukuri umuntu uzumenya ko umwana we wazayiba akagushtisha ngo yaye ngo sumwana wanje ngo nabandi bazabashana gituma bavuga abandi uwawe mwe guca imanza z'ibintu bigaragara gusa ahubwo ngo muca imanza z'ukuri ukuri kuragoye kuri kurababaza wamubwira ukuri baturiya n'umwanzi mwe guca imanza ngo kera kose kera mu kinyamurenge cya kera umwana wanje yagaza kosha yagera kwashikira mupfa kumusanga arahiri agakubita nyagukubita apana kunonera none umwana yangeraho aharira none ndiyovugaga amakuru kugira ngo ibintu bigende neza namenye amakuru nane gasura ngatora ngasubira nkadiga kubera iyo mpamvu umwana yagaza kuratinya kubera kuko bamenye ukuri
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kera kose umunyamurenge wa kera iyo umuntu yibaga baramutangaza indondo yose, minembwe yose, mibunda yose, bubembe yose, bakamutangaza mu banyamurenge bose. Ahaciye ngo n'umwana wa runaka wibye, amakuru akabaramenyekanye. None ubu nyine zene abenuwe mulole balo munawe yayekerera tondane batata tondane bama tondane abenu misia tondane tole elusombo tondane twayamwe kolo tondane alafu mutimura sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nimba duhorana tureke kubesera abantu muzavuga ngo uku niko kuri. Ibigaragara ni nitobumwere cyangwa kuvuga gucya nitobumwere. Ariko nakundaga bacamanza bakera apana bubu nyine. Bacamanza bakera, abagabo bakera abanyamurenge bose bari barize igicamanza bose. Apana bubu nyine basigaye amakubwira ngo ngazane ikimenyetso. Ariko bakera ntibakubwira ikimenyetso, waravugaga ukavuga amakuru bakagutera ibibazo nka bitanu. Wagera hari ukazubanza ugaheka. Nk'abagabo bakera bakabatoye kirari gasasa. Kibisi ati aho nyine muhashinge nk'iginyo. Undi agasura akakubaza ati nje mfite nk'akabazo.